Dugo je crna trava bila dragulj koji nisu znali ili nisu hteli da ga pokažu drugima, a ovde ima šta da se vidi i pokaže. Ne možemo, a da ne pomenemo prirodu koja ovde svoje čari nije štedela. Za one koji kreću put Vlasine i crne trave, valja reći da se ona ne može ni videti ni doživeti za jedan dan. Treba sačekati i zoru, i zalazak sunca i ispratiti na počinak. Ono što sigurno izdvaja ovaj kraj od drugih je to što bez obzira na sve veći broj turista i đaka, crna trava ništa nije promenila od svoje autentičnosti. Crna trava, prelepi i netaknuti deo prirode kraj Vlasine bi se zvao Crna trava zaborava da nije savremenog kompleksa pravog hrama znanja, pre svega građevinarstva, tehničke škole Milentije Popović. Mnogo je đaka koji produžavaju život ovom neotkrivenom blagu prirode i stiču znanje neophodno za život. Neki se i vraćaju da rade kao na primer profesor književnosti Ivana Nikolić. Učenici dolaze iz Leskovca, dolaze iz Vlasotinca, imamo učenika iz Vranja, dakle iz Srpčinskog okruga. Ono što je atraktivno pored građevinske struke, to je i ekonomija, pravo i administracija, tako da imamo veliko interesovanje za ovaj smer. Vidimo da se đaci koncentrišu uglavnom na učenje urbanog života ovde, što je roditeljima mnogo bitno. I da li se to osjeća kod njih u nastavi kao profesor, to primećujete verovatno? Pa s obzirom da su deca mahom sa strane, što se tog društvenog života oni to tiče, oni to nalaze u mestu odakle su. Trude se na neki svoj način da to nadomeste, da se druže u domu. Čestitke za ovako osmišljen koncept i ove škole, prvi put smo ovde. A čuli smo mnogo lepih stvari o vama, pa za naše gledaoce da nešto ukratko kažemo o ovom centru koji je jedan kompleks i gde je bukvalno sve na jednom mestu. Tako je. Ovaj centar je sagrađen 1975. godine po evropskim standardima koji se u današnje vreme zahtevaju prilikom građenja objekata ovakve vrste. Objekat je zaista izuzetno lepog zdanja sa kompletnim sadržajem. Pored škole nalazi se i dom učenika kapaciteta 76 učenika hotelskog smeštaja B kategorije sa kuhinjom i trpezarijom, kao i otvorenim terenima za odmor i rekreaciju učenika, a u sklopu škole nalazi se i radionice u kojima učenici obavljaju praktični deo nastave, fiskulturna sala i praktično sve ono što je neophodno za jedan kvalitetan rad sa učenicima i posticanje odgovarajućeg uspeha koji će ih u svakom slučaju pratiti u daljem životu. Bukvalno se vidi da su deca skoncentrisana u ovom parku prirode upravo i na školu i na aktivnosti, nema urbanih, da kažemo, kafića i ono što najviše brine mnoge roditelje koji pošalju decu i normalno očekuju neke rezultate i da kažemo da je i cena izuzetno privlačna. Tako je. Ovde su zaista izuzetni uslovi za školovanje učenika iz razloga što zaista učenici koji budu smešteni u našem domu plaćaju na ime smeštaja i ishrane samo 3.900 dinara. U okviru te cene svako od učenika u toku dana ima 3 obroka, kompletan smeštaj. Praktično roditelja uopšte ne opterećujemo što se tiče obezbeđenja možda posteljine i nekih drugih stvari koje su neophodne za život i boravak u našem domu. Sredstva koja pokrivaju ostale troškove dobijamo od Ministarstva prosvete, to je sektor za učenički i studentski standard, i oni su u prilici da 2/3 od ukupnih potreba po jednom učeniku dotiraju, odnosno uplaćuju nama. Konkretno za naše gledaoci i vaše buduće đake, da kažemo, kojim vi zanimanjima ovde raspolažete, gospodine Joviću? Pa ja moram da kažem da ova škola ima bogatu tradiciju pre svega. Ona datira od 1919. godine pa evo do danas. Prošle godine smo slavili 90 godina njenog postojanja i
objekat je isključivo građen za školovanje učenika iz oblasti građevinarstva. Međutim, pored građevinarstva, da bi kapaciteti same škole i doma učenika bili maksimalno popunjeni, školujemo učenike i iz oblasti ekonomije. Tako da trenutno školujemo učenike u okviru 2 područja rada, to je geodezija i građevinarstvo, i u okviru njega obrazovni profil građevinski tehničar za visoku gradnju, 4. stepen stručnosti, i drugo područje rada, ekonomija, pravo i administracija, obrazovni profil ekonomski tehničar, takođe 4. stepen stručnosti. U najavi je i fakultet ovde. Tako je, imali smo određene aktivnosti prethodnih godina i uspeli smo da u saradnji sa Univerzitetom Union i Ministarstvom prosvete stvorimo uslove da u Crnoj Travi, koja u svakom slučaju zaslužuje da imamo jednu visokoškolsku ustanovu, odnosno jedno istureno odeljenje Građevinskog fakulteta Univerziteta Union iz Beograda, tako da ćemo najverovatnije od oktobra meseca ove godine imati prve studente koji će uz poštovanje Bolonjske deklaracije, uz akreditovane, vrlo kvalitetne programe, imati priliku da upravo u Crnoj Travi završe svoje 4-godišnje, odnosno 5-godišnje studije, pa čak i doktorske studije i sve ono što jednostavno posjeduje jedno veliko mesto poput Beograda. Razgovaramo sa gospođom Verom Nedanović, upravnicom internata. Imate dosta uspeha, čuli smo da ste skoro osvojili neka visoka mesta na takmičenjima. Jeste, skoro smo bili na takmičenju u Subotici, to je bila Republička domijada Subotica 2010 i takmičili smo se u kategoriji etno i narodna muzika, 4 učenice osvojile su 2. mesto, a u kategoriji popularna muzika 3. mesto, 3 učenika. Znači, kulturni život u punom zamahu, deca i uče i provode se, što se kaže. Osvojili smo prvo mesto na regionalnom takmičenju, ja i još 2 drugarice u popularnoj muzici, znači oblast popularna muzika, sa pesmom koja nosi naziv Tužna pesma grupe Neverne bebe. Sa tom pesmom smo osvojili 3. mesto na republičkom takmičenju u Subotici. Ovaj dom se nalazi u jednom zaista predivnom krajoliku i mislim, taj krajolik stvarno inspiriše, evo, recimo... Malo se resetuješ, što kažu, kad dođeš iz urbane neke sredine. Baš tako, da. Pa učestvovali smo na domijadi, kao što je malo pre Nemanja rekao, osvojili smo 1. mesto, a na republičkoj smo osvojili 3. Dobro, ti si koja godina? Ja sam 2. godina. S nama su nastupale još 2 devojke, one su iz građanske škole, maturantkinje, Jelena Rašić i Milena Savić. Osvojile smo 2. mesto na republičkoj domijadi s pesmom Koliko nas Deljko nema. Tehnička škola Milentije Popović. Mislite na svoju budućnost. Legenda o crnotranskim neimarima počinje sa prvim njenim pečalbarima i tesno je povezana sa svim generacijama učenika ove škole. Sledeći neimarsku tradiciju iz kolevke građevinarstva, izrasla je jedna od najsavremenijih škola na teritoriji Srbije za školovanje kadrova iz oblasti građevinarstva, koja predstavlja arhitektonsku celinu sa kompletnim sadržajem. Građevinska škola, savremeno projektovana i opremljena kabinetima, laboratorijima, čitaonicom, radionicom, fiskulturnom salom i otvorenim terenima za sportske aktivnosti. Internat za potpuni smeštaj 80 učenika sa kuhinskim i trpezarijskim delom. Tehnička škola Milentije Popović, Crna Trava. Telefon 016 811 621.